Enoch Ndou loyi a ya ra vumune ekhoto kusukela a khomiwile a langutile ku endla xikombelo xa bail. Hambiswiritano gqwetha ra yena rintshwa ri kombile ku nyikiwa nkarhi ku hlela nandzu lowu. Ku pfurile nhlayo yintsongo ya swirho swa ndyangu ku nghena endzeni ka khoto. Tanihi ndyangu a hi khomeki kahle hi leswi swi nga humelela ngopfungopfu namuntlha leswi nga humelela ekhoto ya magistrate ya ka Malamulele. Hikuva a va hi pfumelelangi ku nghena hi ya twa ku humelela yini. Xin'wana lexi hi vavisaka ngopfu na last loko hi nghenini a hi twangi leswi nga vulavuriwa. Hi yo hlamala loko se mukhomiwa a huma. Ku vulavuriwa yini a hi swi twangi a va interpret hi ku yena u kota xilungu hi ku a ni u dyondzile xikolo. Loko va nga interpret va tlhela va vulavulela hansi, which means hina ho ta hi ta tshama hi hlalela vona va kha va vulavula na yena va ri vambirhi. Khoto yiri yi landzelela swipimelo leswi nga vekiwa swa COVID-19. Murhangeri wa vaaki u tshemba leswaku nandzu lowu a wu lava ku ya ekhoto ya le henhla ku va wu hatla u fika emakumu. Xikombelo xa hina hileswaku nandzu lowu a wu susiwa a khoto ya ka Malamulele wu yisiwa a Thohoyandou Regional Court laha hi vona ku hi vona u nga ku va na matimba kumbe capacity ya ku ka va fambisa nandzu lowuwani hi ndlela leyi na hi nga expecta yona. Hi na ku tshemba leswaku loko ya a Venda or a Thohoyandou yi ta hatlisa ku va yi hetisisiwa ivi hi swi tiva ku humelela yini. Muehleketeleriwa wa 52 wa malembe hi vukhale Ndou u hehliwa ku va a baleseriwa no dlaya vatukulu va yena vambirhi. Un'wana wa vatukulu a ri ni nsati ni vana va mune naswona na vona va dlayiwile hinkwavo ka vona. Tanihi laha a swi languteriwile swirho swa vaaki a swi ri hlengeletane ehandle ka khoto ku komba nseketelo eka ndyangu lowu nga khumbeka.